Mizoram University Incubation Centre hi kumsang ni som pariat July ni thum khan India Mart Saka University Bet Technology Incubation Centre masaber ni turin Mizoram Governor Sri Kumanan Rajeshekaram inalunga phuma Central Sarkar Hnuaya Department of Science and Technology in rupees 10.75 crore project atana apomani ana ber chu na chang shate sumdona hlotling le puitling itura enkol ani MZU Incubation Centre a hian ngeito na themthiam te tan chen factor om chawa Central University Hnuaya omani wangin achunga thiam na le thil te hi Center Hnuaya inziak lut the te tan man tangkai the vek ani sumdon dan emo zirchian na emo khol mamo na emo thiam na big mamo na emo University chunga mi chu center hian kan ban pui vek the ani chu mei chola nilo MZU Incubation Centre a hian rampon lam tho pui thatak tak kan neya Indian Institute of Management Kolkata Innovation Park nena tir phat atangin thok havin Centera in Ziaklut Incubatees te hian IIM Kolkata atangin an hmuna nge zirtir na le thuron tha an lo zuk dong to a anni ba ka hian IIM Bangalore NSR cell nen tho hona thuthlung kan la nei bel cheobok heng ba ka hian IT Tech Park of Tela Bulgaria te National Innovation Foundation Indian STP and Business Incubators Association te ba ka University le institution engemuza kan thopui mek tin India ram chunga Incubation Centre in hlom khom na lian ber isba hnuaya India chaklambor coordinator kan ni he sumdon na tur na chang sha te hian sumdon dan le din chwa dan an thiam nga me bik lo awangin MZU Incubation Centre hi chuan mi bik te kan pun sak china Bulgaria le Japan mithiam ten kan incubatees te hi an kom china ni Mizoram Centre hnuaya inziak lut te mamo phusuk the ilo chang om china chutiang huna chuan phailam thiam na sang zo kan pan pui chin hun kal towa Mumbai Pune Bangalore Kolkata Delhi le Chennai te kan incubatees zirbing tura tir chwa an lo ni to chin heng zirzin na atang hian thiam na thar le thopui thar an ron char chuak fo bok incubatees te tan MZU Incubation Centre a hian manufacturing and engineering khol changkai tak tak te design lam siam na atana poimo laser man ruatele Italy siam 3D printer te oma le chale chemical lo shang shang infia na khol po kan kol sa ani tin MZU Incubation Centre a hian software and application siam na torem chang om boka application changkai siam nan chanpui na sum om theba ka workstation khol po om wal German company Messernen in Klunzomin thermal cutting khol changkang le welding technology zirna mun po kala nei cheubok hena thiam thil zirtir tur hian company lammi te anon fe chuak thin MZU Incubation Centre hian incubate zatan bik liaw liaw beng thopui kan nei saka tuna hian MRB nen thokhavin sumdon na bulchan na lon rem chang tak kan buat se sak thei heng ba ka hian incubate se din hun azirin funding dang po kan zon sak thei bok incubatees anga inziak lut ten na thona munma an nei lo chuan a thlona lu atu Incubation Centre a hian an neya internet le ma modang kan tung sak ngal bok MZU Incubation Centre chungkwa itel ve du ani chuan heng hi lo ngei ven chinte sum dona tur idea cha ini mialem mania thil ti hlothini du em tho tak tak ipem chutiang mi ini chuan MZU Incubation Centre a han lo len hu ve ta che kan lo pui thei me thei che sin kan website lam www.incubemzu.com lo ngei ven chin bokla phone na biak masak idu pon he number 9612 664408 ilo bedon nia